Super Fight Series 5 baut kana kan ene dona Malsawmtluanga le Vanlalenkawltira te matson dona kumsom ni le pathum au pania centimeters zasum rukla centimeters zasum sari point paruga sangani kesum nga pani point som pangale. The next bout is for the super flyweight division, and it is going to be the 5th bout for this event and the final bout of the preliminary round. Introducing first, from Aizawl, Mizoram, blue corner, Malsawmtluanga. And his opponent, fighting from the red corner, from Champai, Mizoram, Vanlalenkawltira. Perform like this, without you a new weapon. I don't contemplate, I meditate. Then off your fucking head. This that put the kids to bed. This that I got realness. I just kill shit cause it's in my DNA. I got millions, I got riches building in my DNA. I got dark, I got evil that rot inside my DNA. I got off, I got trouble, some heart inside my DNA. I just win again, then win again like Wimbledon I serve. Here are the official duty for this fight. Judge number 1, Lal Malsawma. Judge number 2, Malsawmtluanga. Judge number 3, Chong Ming Muan. Referee, Zach Shiva Lama. Introducing first, fighting from Aizawl, Mizoram at the age of 20 and standing at 160 centimeter and weighing 52.163 kilogram. Blue corner, Malsawmtluanga. And his opponent, standing in the red corner with a professional record of 2 wins, 1 loss and 2 draw. At the age of 23 and standing 170.6 centimeter, weighing 52.163 kilogram, from Champai, Mizoram, red corner, Vanlalenkawltira. Round 1. Oh, tuna fight kanila turhi. Blue corner Malsawmtluanga ni in. Red corner ahian Vanlalenkawltira. Champai. Anin nekmeka ni. Oh. Chuanin mate hianin unrecord vel de khamin han soi fi saklela Blue corner MS Luanga LPS Profit sang hile som hile pathum akan run of 32. Aron neklinga sang hile som hile palia run of 16. Aron nekling buka professional big at chuan tun chumhi avoi khatna a debut match ania. Kawltira hian a profit sang hile som hile pathum le sang hile som hile palia kan title fight amachon vevea ama ero chu title lo chok zo lo win atang lawani professional hi voi ni at saka voi khat at saklova draw voi ni nei to ni en chun zom ngalila Kawltira hianin
dan be hi tum riau ina langa London hian ai nek deuh mol mai tiang hi Mizo ina kan du chi ang kha ni mu pa mu nom ber te te deuh he sok mai ai pe deuh sok mai dong zau mai hun all in CMT ran tum lo don train khop mai kan boxer te all ram changa chon anin shem chun sam hal sa thei zela tun chuma po hian Lnkawltira hi experience nei thazok le professional shum shum po experience lo nei zok ani na hi alang dewin ka shia nor hal chara anek po nek fu nol to Somtluanga MS Luanga hi enge an sun som don ni first round hi harsa second round tang chon ama game poron zia chove tura han ngai phodila chuti rual chuan in zan in hi voi ni knockout kha mu to tlat maya tu hian in kan mu le lawng ti kha soi thei lo ni tro a soi thei lo an pan mi nek dan vela kha chuan in tep chuan an chau im ti kha lang lakin ka sia vai zoi deuh tlat mai first round chawlania vai zoi thei la ni lo adani na phal lo chu ni lo ma sela dia lan dan chuan in amoi lawani first round han vai zoi ngal kha chumo Lnkawltira hian chai chawa rem changa muanik shep atuma amaro chu duang in ring na chalo ti ngo thei bek thin lawa rem chang chu zong na sani god ku Malsawmtluanga khan ta lo le zau thin khu Vanlalenkawltira hian mang chang kai meng ang ti ngem ti po soi thei lo ni hei an ma ni ram khat na chu zo mai do ne nokal kan mu don lo ni na lang tan me ram khat na chuan zo le ta der mai ti khan in sponsorship chiar chua na hi kan nei vele lo kanga zanina boxing monam takan en theina hi grassroot boxing promotion crown boxing promotion LPS Vision Indian Boxing Council USI Universal www.pmhonorary.com Iconoto Sete Boxing Academy le I do play te anni tuna live pek chuan hi I do play ani mobile phone lama te po khan I do play kha install zelila ani hi apps thang duang tak mai an ni an mania hianin movie chi sang te en thei khana oma chumi baka program sang hu nom tak te po en tura oma I do play kha ino install clear the ring donia round 2 round 2 chan le ta der mai angayang te bokin Vanlalenkawltira hian vele ta khiau maya hual chepa knockout hi atum deuh ni na langa tro alandana hi chuan amaro chu knockout kan mu thengem ala hriat lo ani thei top an chua Malsawmtluanga po hian thei top ron chua chuti rol chuan a lau big reng lo Malsawmtluanga hian mo technique ero chon tlem chuan ton shed ani nei tam hleina an thlau deuh hleka wal zim tot vel kha atum ang riau mai tro alan ta vel hian mo maro chu zim tot tum na lama hian dong thele lol thei ve thawani Lnkawltira po film khuranga chuti rual chuanin Malsawmtluanga po anek tamangai knockout thi kan udon riau hian alanga kalau rindan ania rindan te chu soi thei ka kan tiro ni rindan te chu keimani soi hi judgment ani lo shima kan ngai tan kha danglam na boxing hi chu voile khat second ray lo te danglam thei thin hi ani chuwang chuanin ala soi thiam chu har rolin an tranangai ani dakle ta zau mai dongle ta zau mai tlem chuan an soi to no ni thiam na konga tlem nen thlau deuh hreta chuti rol chuan Malsawmtluanga hi tlom tum big reng lova dem changa hmuh chuan neklet ven neklet char thawa maro chu nia areng knockout kan mu lovang ti po soi thei love
an game hian film khur khop mai an mani level anga hi chon film khur angai to tong pong zoom vengot chi khani lo boxing hi chu game changkang tak mai room tak pa tak mai hi nia mi soft te tan hun hi omlo shim ani Enkoltiran pan sel maya Enkoltiran han ngam khop maya ngam takani knockout potuma rang theng bera knockout hi chan su professional career a hian apoi mo mm ya knockout hi chuti rol chon Malsawmtluanga to ma tum reng lo ngai kha chu ti to pangai hein khan lo deu lekani zanin chu ka sai su lo thei hle mai rin dan sai thianga chuwang chonin tunalan dana khanin Vanlalenkawltira khan Malsawmtluanga khan knock out ani chuti rol chonin Malsawmtluanga tepo tuna beidong mai lo sela aina sa ron in traina aina sa ron comeback thei na tur khan in thei to pron chua chun zom sela chawme Hello. After an electrifying boxing in the second round in 2 minutes 40 seconds, the winner by technical knockout is red corner Vanlalenkawltira.